Kakva šteta što se misao tako lepo rimuje sa disao, a ne može se upotrebiti. Jer misao je ženski rod, a pošto barka nije brod, evo kako se to može srediti. Dodamo li jedno s ispred reči misao, onda će to biti muški rod. Pa smisao može da je disao, pa smisao može da je stisao i trave mirisao. A ako strela locira smisao i u njega gađa i pre no što je prodisao, potonuće lađa ako strela locira smisao i u njega gađa i pre no što je prodisao. A ako strela locira smisao i u njega gađa i pre no što je prodisao, potonuće lađa ako strela locira smisao i u njega gađa i pre no što je prodisao. Kakva šteta što se misao tako dobro rimuje sa disao, a ne može se upotrebiti. Jer misao je ženski rod i pošto barka nije brod, evo kako se to može srediti. Dodamo li jedno s ispred reči misao, onda će to biti muški rod. Pa smisao može da je disao, pa smisao može da je stisao i trave mirisao. A ako strela locira smisao i u njega gađa i pre no što je prodisao, potonuće lađa ako strela locira smisao i u njega gađa i pre no što je prodisao. A ako strela locira smisao i u njega gađa i pre no što je prodisao, potonuće lađa ako strela locira smisao i u njega gađa i pre no što je prodisao. Potonuće lađa.